Mentakasngi kadon ka jingya kendua ke bar kerki nakaliang jongki nong yalam jong ke UDP. Di pada hari ke jingilang nilai keren sani bah hakabai de bad ka jingja meningasngi. Di kemopia tipi nakaliang jong ka Presidential Election Committee jong ka State BJP. Kalau hot ya ke jingilang ya ki political parties jong ka hakni ka jala meng halia mani keren hakabai de bad ka jing kershan ya kani ka presidential candidate mo kepada nak state Odisha kepada itu ke tribal di bad hakatu ka meeting menin layadon lang ki union minister layadon lang ki MLA ki nongelam na ki parti boker jong kani ka jala ka jogi but nakaliang ka jogi ru layadon lang i president jong parti ba Medba Lingdo i belong ru ulampang jong ka Meghalaya Legislative Assembly di kajingwan jong kani ka presidential candidate chani ka longban pan ya kajing kershan aku bai di bekani ka presidential election ka banlong ka tarik mo mentau benai di hakajing keren nakaliang jong i president jong i ba Medba Lingdo nomor ba isim ya kani ka kabu mo ban keren hakmat jong kini kinong yalam bat khamtam hakmat jong i presidential candidate di la keren bat ila raise ya ki issues bat ki concerns hakabai de bat ka jala Meghalaya ila keren hakabai de bat ka jingsha leben dan ki atrocities ki persecution hakabai de bat ki minorities bat ki Christians haki jaka boker hakanika ri jongi ila riesru ya ki issue hakabai de bat ka jing penrung ya kanika ketian khasi haka eid schedule khasi and galo haka eid schedule ila keren ru hakabai de bat ka protection and safeguard ya kini ki indigenous people haka ni jala ka jongi dikapai dang keren ya kini ki issues of concern hakabai de bat kani jala ka jongi kensan nakaliang jong u minister Pak Sanbor Sulai Baderu u dekhot jong kanika MDA government menta gula interrupt ya kanika jingkren nakaliang jong u president jongi u belong ru lampang jong yang dorbar but kadia kajing le nakaliang jong u Pak Sanbor Sulai ubade honorable minister kalong ke kebam laban pediang but nakaliang jongi kum ke parti hadian mengi ya kini ke media reports hadian mengi ke media reports ke baca menin ni penpau ya kejing smosi ke bakrau handu kata-kata but ni penrem jur ya kani ke unparliamentary unruly behavior jong uni legislator ubadai ru minister hakani ke MDA government de nakaliang ke jungi mentakasngi kumki nongelang jong parti ila syong hakani ke jingelang ke bakerki bat ngi lapen pau ya ke jing skau nakaliang jungi bat ngi penrem jur ya kani ke jingja menikasngi hakaba minister Pak Sanbor Sulai u interrupt ya kani ke jingkeren hakapor ba u president jungi bilang keren hakabede bagi isu sebeker di ni nakaliang jong ke parti ngi penram jur ya kani but ngi kwa ban ong hakmat jong u president jong ke BJP but ke BJP hiru kum ke parti ba kide ban take action halor kani ke jingja but hakju ke poru ngi kwa ban ong yo leader jong ke MDA mo Sri Conrad Sangma ba nakaliang ke jong uru ba untuk appropriate action hakabai de bat ka unparliamentary uncivil bat ka unruly behavior jong iba Sanbor Sulai nasudan tang ta ban ong akani ke por bat nakaliang ke jong ngi pen remjur ya kani ka jingkren bat khamtam lele haka jingedon lang jong presidential candidate
Kajingidon lang jong union minister, kajingidon lang jong kinongelam naki parti ki boper dia kani kala tak jurba ya ke burong ndai ya tang ya ke parti ki jongi ndai ya ke state hi berkawai mat ya ke sarkar hiru